Job. Yeah. Me ma kwa baba obi for JC. Medasi. Na pome. Adom mane. I am much privileged say benya bishop penny say e program here say why worldwide Evangelical Seminary. Worldwide Evangelical Seminary a school kese a manage ho pa. Me ankasa me Bible school so no more affiliation. Dwumadi a Awurade nam Apostle Lewis so etete asofo no ni so na ehye nkran say so de mo a ene mpabo etan na chi. I don't know the graduation because we so me dem anyam ebeta akire bi because when you suffocate because me who kra me hope but with the humility ne name what's your secret adom the Bible say rade odom ahobrasefo na wasi ahantan fo kwan nti me hu twosem say obre ho ase a ebade ma wo so obre ho ase rade ma wo so we afutu ede ma adifo ne bi ma o ma ba ne de o mo kɔ no say humility a key to success and your papa so me buy me who said the humility spirit is in him and me until he said me whole program now say me say Apostle Louis a preach on the topic he said now no Christianity na efe Bishop Mrs say yen ya pensu Christianity na efe so the yentimi nka ho asem bebre ano ayeden nanso Bible no dia dan say Yesu ka say yemane nyina momunyini na otwabre no ebinom yi adwuma no yie ebinom ye ne yie pa ebi so no ese no oba police adwuma the same thing and so adwuma mu ebi ye ne yie ebi so ese no enti e ka se ye kan e broad e ma ba bia ene kiso so nko a empo kamosom kura no ebinom eyom de yie ebinom so ese no afutu oba na de be ma youth no a onani gise opeso ye Kristo adwuma na dai obi wo ho a osore ye na o se me pese me koye sofo but oni eyi bia no anse o koye sofo afutu oba na de be ma de mesre mabu nyina nse nyamedwuma aye ofre na akontabuo soso ewo ho na Yesu ka sese yemfi nsuo no hom anwo obi a ontimi nhye Yakopon aheni mu enti adom bi na kwanya ene wade boto na ofre wo de a de wo behia entete se de na bi koso yi wotimi hye opanyi bi ase no tetew na omuyedu na ohye wogya okwan a eno yesen so bepentem na opose eba nsa e ohaw na mane bebre ene dodo ennam etu nro ye nyamedwuma bo Yesu din kan Bible anye ne fere ti ye hye mabru nkran se de agyanom aye a o mede kwawie pa no yensua na yesu ye ne subi na edin a yensu awie be efe asam na wakama asem ni nyina ma bi papa se yenhwe empanifo na namon no so ne yensua bi na yemfa yempre ho asa papa me hu no ahopopo kura ba bet with the humility spirit in you no mamoa enti last word be na be ka kire obi opese oba worldwide Evangelical Seminary me sre ma Ghana man ni won na aye krado se pese osua Bible mu ntete say worldwide Evangelical Seminary aye o Canada abe pie Ghana ene na doctor ka say yatete asofo over 2000 within short possible time rade nam so e page asofo enti bomodna na hwe kira kwan obo Google obo nya ewo ho na wahwe sa school akira kwan na obenya ntete na ye mfaso ma wo ene Kristo suma wo mu na ye nhira so wabusua ene amfafo nyina so ebade hye omagana no masumdwe anye nyina echefa amen papa shiraye because of mine say homete shiraye de mesre amagana man nyina ne se esuma ekoso a yesu a yenhu ye hwano no Kristo han kese entoye so efim pain for besi mofra so ebade ne yeni ne yie na wanyi how emfiri so na adanse entisi Ghana na nye krabehwe e onyame acha oba ane hu konkodi mu amen papa me ba cho wodi ni bi me din di Bishop Dr. Boa chese the title nye title ketwa enso ahobrase won mu obi wo afa kura no osim ben so akwankyere basa ne niam bone ne ade no papa nanka me mo ending bet akwankyere nsem no bibia na ya akwankyere ana bi ye wade bi ha tu nipa trust betima yi e de free ho Yesu kwa kasa de na de ban entimi kisa konkyere mpaibo nti bi ha komkyere mpaibo betima tu ba akwankyere no e ya doso ena Ghana for so ye pe nti ye pe so ye nya eso ye hu hwe enti mesre se ye ma ali na ho ne ma Yakopon twesem no anye emu adwuma na eno na de be konkan na de kwa wie pa so
Everybody say nyina. Radisham last question me person ka me twa so na last question ya wo kase ya na be boom. Asofofofo ya o ma graduate ya futuo ben na wo de be ma omo when it come to prophecy ni name because obi wo ha o ma me ye before o papa ye before o ye say na de abusu entitimu ni name ne aba. Se nyame yi kire wo kura de na wo se wo ye se de be ye entitimu ma. Papa nipa mienu na me ni wo mo twosemu a mo fa entitimu. Ba ko ye Elisha, ba ko ye Gehazi. Elisha sompa osom ne tete pa onya yi ntino owie da dwuma ni yi a ne ho ama asem na Gehazi de ani bre ne ntempent no oso kwam empo yare ahodo ne wie no te mesra sofo mo wie ne dey say wonsu bibi mfa Elisha ho na so fasa akwa no so adom ti obewie adwuma ni yi na onya dimpa so awo nchirima ama oyedi ho adanse so ebade show mo papa me di onwu sire di TV su shira me ene na masere ebade adom di ama wo say adwuma pa ode ahye wonsa no oma wiase na ante wonka na onyi wumpie adanse enkoso obrabo mu sonso honam fam ebade ma boa fom na life mu na ensi wiye wonyame acha oba ene hon konkodi mu amen ebade nshira bishop na ene atwetwe nkomo no minim say wa ohwe me wa ye nshira because blessing no say wo tapu bia wa ye nshira nyame nshira wo pa say wa hwe obi for JTV ene ordination am ye na we to so do say our worldwide I say worldwide schools in the Dawson. Yes. Na ya graduation saya nyina de. This is the 22nd generation. 22nd generation. Yes. Na our Essential campus. Yes. Me da no ne de. Your first ever graduation. Any part of those say no graduate. And there you graduate nipa 8. 8. Why Why 8 people? 8 because actually no total number no me 12. Yes. But as so for entity emu no Yes. and your ma bebre na wom. Yes. On say and Ghana kra no yenje aso for enhye dani. Ensem bebre ne yeka fa aso for ho. Enti so Fred obi so no ye na adwen say okọ asofo di entity a onya obi amane moa no. Yenim say we kwadwofo ompebre ana sika aba asofo di emu nti na oyɛ dai okwakope bi adi. Enti agide nyame afre na onim se efre no adedere no enti ontimi nya hwe Paul say samanka sempa na mindue wodru gise sankofo no madru se te se de oni bibia ye papa bi ba o ka chem se ye hye me sofo wie na mtimi twe okra ba akokra ma urade na mewu a mepe on se sa nipa no frɛ no aben ne so enti obi amwa no kra obeye dey ti nipa bebre na wo pese komo beba but ene asofodi entitie no aban ntua woka obeti asore nkaka da be na beti asore nkaka ma na gina ti ade bi nipa en support biem tete no na obi kwa asofodi a ne yebu nipa but ene ni asofo obi aye ye ne yeso ka ho bi ene said ye ne yeso ye ka ho bi but fake wo ho ena papa wo ho Ghana sika ye die fake wom and original wo ho fake na wo Ghana sika ni minisi e kwan say yendi original no ti the same as of the wo fake wom but no so nche say apapa nim so nti akoye BBC te na ama emwa na ye di pushi asofo no enko 2 Bible schools are Dawson obia nso so twa nipa bia be obi wa woni ntete papa no sika pe ene ade ti sa nyoma wanyina na akabo mu nti ama enne you who see graduate asofo 30 40 and nipa mafre ni mo nipa mafre ni okay maybe say question we identity of schools be brave wo ho na nipa wo hwe me no obetwusu worldwide identity na wo say otwusu worldwide what is the secret ade no ba worldwide a obenya nti wo say otwusu worldwide aside other identity a me come for worldwide e dey ama obi bia any say Worldwide Evangelical Seminary school bia ye courses no from certificate to the masters and to even the doctorate and on pass it through your educational structure and you know now I've been worldwide university I work Canada inti ensha sorry bia say ja sorry bia mbra ntimi nchichire Pachotia say enti onipa bi a woba no ye tete no secular say baby owie school na baby a wode ne be hye wasofode mu bia ofanhyen me nyina afide kese ye nim entwa ntro ye wo Pentecost asofo a
omodaso disofo Pentecost omabeje ntete e worldwide. Assemblies of God asofo omabeje ntete e worldwide. And then who be ye or my chen or software ye see software abeje ntete e worldwide. So ba worldwide we na the certificate in the kwa adanse e di ye obi an wo kope opportunity picture of prison service o yi set ne to hono ma adom kasa man what you say enti worldwide school no last me koy ordination wo bongo Assemblies of God Theological Seminary Northern Campus Dean of Students of Penyipa Obai Assemblies of God aso for me na me ordaining omo that day enti worldwide e school bia asori bia wo bia no ye mount tete wo chiro semu no ye san tete wa ma wanyini wo nyame dwumam ene asofu dwumam enti worldwide both theological seminary and the school of ministry. Wow. Na ya no masofufu e bi o mbe wia na sebi nse hunu ne ade so obi ba school ni bi na se later no what say wakodi adebone bi a eno so worldwide wo bi ya worldwide ya sofo ya the radio said be see ene worldwide sofo bia nkodi nkwasiasem nanso so ya ye nipa de e de ya bebem na ya ye hyehyɛ ye de ato ho se obi kodi sa nkwasiasem na ye frɛ no e wo mpanyimfo nim twinanim tete ne boa no number 1 ene so obenya osofo baako nokre amana tia sa ma awurade edin ti ya na ye niku asofo ne ho nanso obi ho no ma okrokro no dan ne tunifu se die otisa ponche eti ye wo mra e chichiri school na your license na ye renew it cannot be renewed but it can be revoked. Yes. But what you say na the kita no paper you be twa odin afi yankata biem sana worldwide it here sana what here there last word futu be na de be ma emrantia o masiso o mo pese o me nyame dwuma futu am de be ma menu no mrantia o pese o nyame dwuma ne say number 1 emma nyame dwuma because of say upiska number 2 emma nyame dwuma because of say opese ugidin nemum bra nyame dwuma because of say 1 awurade afrew na odo awurade na akra eho ehiaw na opese otete akra e de merade Jesus Kristo na ebasa odi sa ni so ade hu ni nante a emu ye den se dai awurade be yiwa hyew ni monyam. God bless you minia nyame shapa okay mwa kwa baba obi for JT na abume o nyame adom na mpacho odi mi den the apostle Daniel Ajay na worldwide me ye worldwide school no eba we worldwide school ne ba na say the question na me pese minya no mani age worldwide evangelical seminar yes matete asofu bebre na mati bim se bi matoto bomb na asofu fo matoto bomb ye no kre but o hwe entity a empanifo ne nam adom so e de atete ye na menyi ni se worldwide bible college ye mofra no ebetimi adi nhwamosa e wo mi se nipa bone e wo wiase de nanso na school no nso no emra ebom nti se upia bonten na umane dawa adwumi se manya me certificate awie nti ma de me ho a wani beba ho so no school ni beje afri wonsam asema me ka on worldwide evangelical seminar se school no oba mu na ka se wa be software awie nti me de ma je me license nti me koye de me pa okoye sabi nsem hu na wo ho abeba na revoke license na afri wonsam ye papa na aka no ha nti kire se school no our rules and regulations to me ma school no and just come there e me de opebia na branch na he na wo me wo western of Sekioso ho branches ni nyina bi wo yes sisi akura yeguso a ye tremodi akọ ejaka manso yes e de na ade be ka kire wo nua bi se afutuo be na ade be ma nua se omra worldwide afutu am de be ma adofo nyina ne se obi bia opeso gene krankwan omomodin se obehwe worldwide bible seminary akira kwan ye wontete edima ye mano ena suahunu bebrensu ewom ena adisuanso ewom enti se oba worldwide seminary na wentimi ansesade a ene na menim ne oba e sofo nko a na oba e woso oba school ha na se bibi foforo tu betima mo aba da bi ubetimi aba abeje ntete se wo ye elder se wo ye even ordinary person akonya wo ho se oba
ye be boa wo entitie mu na je say worldwide evangelical seminar na titinipa etitinipa na je nyese wo ba betena wo ba be kan bible nko ana so be so djuma nko ana wo so dabi because wo ne wo yire kra eye wo busua no se wantimi amfa nyame asem antete won a wani be ba ho so na mofra wa wo a wo ye wo daach no na mofra na sei we ene ye botae a ye pese abusua bia ode ne ho be bo worldwide no e betimi atete no 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 so atimi di asem na kɔ. Wow. Me da bia me se worldwide ni bia me nya ni bia me busansa question we afutu be na ade be ma Ghana ya sofofo ya ene o matiasi afutu ya me pese me de me ma Ghana asofo nyina ene se onyame amfrɛ yɛn se ye medin ana se ye medidi ye bottom nemom wa frɛ yɛn se nwan na ayira no na ye mehwehwɛ wɔ na kyira kwan emfama ɔno Awurade Yesu Kristo bra wo soma suafo no wa ama obia amfa bɔtɔ adenti na asofo aba sisi a ye bibia na ye request money mesrɛ asofo se omuma asempa tre dwumadie no anasa asempa tre da ubɔ no enye ye hiasem enchen sika no se enrin dabi ne ye sika ho na ne ye nyina nso atemu eda ho etwen ye tinya me pese me ditu Ghana man anasa adofo a yetie me nyina futu a me pese me de ma won ne se atemu wo hode a ene ne wo se ye hwe ye bra yi da wase atemu wo hode na wo se hwe ye bra yi menua me pese odi ni Apostle Daniel Ajay futu ode man se atemu wo hode a ene na menua ba menua be ma wo hwe me hwe wa bra bo yi sika ne de be bo obi nwum wo se na akira asem nti